Yang okay panipon malan wow na rakso kon Pohnpei wow nuki isanan kan ko lukan ko nanalang ko nang kanyay ko wow choro rong sapal machail kopna koryaun kopna speaker and legislature sound kopong lapalapakan nan panyang chiak momot so government o chon Pohnpei insak pachawan luka kubran karas ong nan sapal machail rong Rahnwet Ngai sarli Nicholas mapan pachawan kalale kukupurakan au tapan sapal macai rongan Rahnwet. Hoye charalapan sapal macai rongkan kayo report and task force and way sonu ong sapal macai kopna o task force and Pohnpei state karyao sapal macai main kapasa kap te update Hong kapinsalet te soma coronavirus te COVID-19 tuaw o kasilu sabal macay ran masanlangan wen Pohnpei. Rong sang kolonya wen Pohnpei. Nialaman may isak limaw riya katriya isak lakriyaw muring sowas. Coronavirus task force pachawan wiyaray chunga report and tatok and palyan task force and coronavirus and way sono kwen kaknya Kaire ke kopna sangan uya pentatongkan me paluach pachawan uya tar o pachawan uya hong wisono puen kak yang apalimen kaunapkan hong kapalan kapinsalet te soma me Rahnwet wen sampa sosovay. Nintuan tame sainsal me rapotwach pachawan uya yang sapal machail kopnan wen Pohnpei Honorable Reed P. Oliver o John Pohnpei State Coronavirus Task Force. Ho pachawan uyaunan conference room laut nan option kopna me pachapay lapalap kolonya wen Pohnpei. Nan uyapan tatakan report watch palichocho me pachawan yang choweta me yangake Chief Minister and way sono, Chief Magistrate and way sakos, waliyapan Corona Task Force and wen matalanim, wen Colonia Town, Ho waliyapan siyo me pesem me pachawan parak palian Pohnpei State Task Force. Karyaw ang sapal machail rongan Rahnwet ranmen kapasak kap te update ang coronavirus te COVID-19 tuwang. Palian rong nan sapal machail retyon Pohnpei pachawan alatiyan rong kan sang nan men kapasak kan me pitata kapinsalet te soma coronavirus te COVID-19 tuwaw meuya kapal laut Rahnwet. Nintuan tame sainsal nan men kapasa kapakan me pachetar ni me sakwalur ya katriya isak kasaletar. Wan chocho naramas me pachawan yang eralit kapalin sumawat nan wen sampawat me pachpachoyar ni aramas parar silop silinan pakit isupuke siliyakan naman. Nan pungan wanaramas wacharamas silinan isukit lumapuke siliyakan isiman me pachawan kapinsalatan melar o iray laramas rar silop riyanan kit isupuke hek aman me pachawan maular. When United States iray laramasakan me pachawan yang iralit kapalan kapinsalet te sumawat iray laramas rar silop walnen silukit wanek riyaman. Iray laramas walnen silukit walupukiyak tuwaman me pachawan kapinsalatan melar o iray laramas riyalop limanan isupuke pakisman me pachawan maular. Wen away iray laramas wanapuke siliyakan walman me pachawan yang eralit kapalin sumawat report piltaw law kasalita me kisman me kapinsalata melar o me limapuanek paman me pachawan maular. Nan wen kwam iray laramas me pachawan yang halit kapalin sumawat iray laramas sabuklimak paman Meliman me pachawan kapinsalatan melar o iray laramas kuryak paman me pachawan maular.
Nan Mwen Northern Marianas Island Raila Ramas Ria Kaman me Pachuan Yang Raleti Kapalen So Mawach o Nan Puan Rail Pukach me Riaman me Pachuan Kapin Salatalata Melaro me Ekriaman me Pachuan Maular o Nan Mwen China Raila Kan me Pachuan Yang Raleti Kapalen So Mawach Iraila Ramas Walik Nen Paket Papualiakan Paman o makapinsalita lata melar Iraila Ramas Paket wana buku pakliman o mepachawan maular Iraila Ramas isiket isinen tuwaket riyab ketuwak liman En pilpachawan sain salang way pakanem Pohnpei me Rahnwet saikin chakapanen kapinsalet te somawach pachanan Pohnpei o pilyanga kuwaikan en nanapasamwach. Ho kain saklan sabon macay rongan Rahnwet siya iran masanlangan Pohnpei. Iran masanlangan Pohnpei Rahnwet niyat may isakwalo riyak at riyak ngalangan pan mi minipit riyaw point riyaw kalakiso minit riyaw isak yung nimansang ulan pan mi minipit silu point limaw kalakayo minit ew tauli mo rin sawas ngalangan pan mi minipit ew point wano kalakiso minit isak iso mo rin sawas Rahnwet ang pan mi minan pungan palimasa o paliyapang Ninate isak lel ringa isak ilokluken paina pan mi minipit limaw leliso pan tapoken yang aku kacau muring sawas pongach ang panusang palimasa ninate isak lel ringa isak ilok pan mi minipit wano leliso pan tapoken yang aku kacau hokai wasa niare ang pan miminan pungan paliyap masa o paliyapang ninate isak lel ria isak ilok pan miminipit wano leliso pan tapoken niasil lel nialam ang pan miminan pungan palimasa o paliyapang ninate isak limaw lel ria isak pan ilok luken paina pan miminipit isu lel walu pan tapoken Wan lam namuran na yung mimi tekeri wali sakisu o wan lam namuran may sangan Rahnwet mimi ni tekeri wali sakayo. Wan kachaw memoratin na nawa riyay sakayo mimi ni insis 0.0 o wan kachaw memorati nan rayra nawa riyay sakayo mimi ni insis isak 8.5 sakayo. Kachabin pan kirlak lakwano minutes li sakisu nin sauchuk o pan takatan may sangan lakap klakwano minichaisak. Main ko yay machakan autapan sapan machay rongan Rahnwet kalanganan kupuran koros o kasalelya.